When he December ni somni panga Christmas ni ania in zawa in lim takle lom taka in man theu ka be sei ane tunlai chu US President atana thantlin Donald Trump an boruak anei lian thei le a President achelna tur ni a hnai tual tuala media ten an chang thup ani bermaya kam chuak hi thu po a sairum thei le a America tana malak na satatum zia te po au chua puina sa thei le a Post masalama khan Panama Canal chungchanga athu soi te po karon tar lang nge ni kha mai ba ka khan Greenland ram lei adu thu te po a soi chu khani tin America rama tuaile patil te angai mo em maya chumi chungchang te po chu kan ngai thatelanga toy fel deuh hlekin tin president ni na ha chel rual hian WHO tangin US sen nuk dok don nei in ha soi bokani chung te chu toy fel deuh hlekin han soi chua kan tum don ani masa in Mizoram Governor thar tur hi han tar lang masa phot ta ila Indian President P. Draupadi Murmu chuan tholeni thlai khan Mizoram Larsap Governor ni turin General Dr. Vijay Kumar Singh chu aruat ani Mizoram Larsap thar tur General Dr. Vijay Kumar Singh hi May ni som sangkhajakwa somnga pakhata piang ni in Indian Chief of Army Staff somni palina niya Indian Army atanga chol nuwa politics salu takum sang ni som pali le sang ni som pakwa Lok Sabha in thampuya ta khan BJP tikata dingin Ghaziabad Uttar Pradesh atanga thlantlina niya Prime Minister Pu Narendra Modi kai hroi Trump khatna khan Minister of State for External Affairs, Minister of State for Donor le Minister of State for Statistics and Program Implementation te chelani. Trump nina khan Minister of State for Road Transport and Highways le Civil Aviation te alo chel to bok. Tuna Mizoram Larsap din munchel mek tu Dr. Hari Babu Kampam Pati chu Odisha Larsa Patan India President chu anaruata ani hian Odisha Larsa patanga banna thelut President in apom saktak pura gubardas chu athak donani US a hian mi maktaduai somthum pali vel om angangai ania chungjinga puitling maktaduai khat point pathum le thalai noi thum vel chu transgender ni nan soini an tan chuan tuna chuan ni tin time bomb pu hun ma kang reng ani tamaya henge chu chan ni ang President atana thlan thar Donald Trump chuan American face athua soina transgender hi ti to pan ni tur thu a soi chua kani he thua soina hian right wing political activist le media figure sing ni velan pung khoma Traman common sense revolution thlen atiama America golden age thlen tira tiam bok ane naupang ser ti danglam ti topa transgender te sipai tanga chua tir le elementary school le middle school le high school atanga chua tir turin executive order kazia kang ti in American face athu soina chuan a soi bokani Traban sipaya transgender te akhapani chuan mi singkha changa vel chu sipaya tanga ban ani donani hei baka hian transgender te po sipayan tran khap ani bokang transgender mi te tan chuan tuna United States om hi mel maram chunga om ang anni tamai ani an agency te po kumli chung chu chol tir ngai bok dona PBS News tarlan dan chuan election day nuwa LGBTQ thalai ten mental health crisis line an khol na salea in thlan ma a in za a zasari zetin khol tu an pungani mei chen fiamna mi pa te chu tel lo ani theinan mala ka tiam boka Olympic mei chabok sarpa nei chu mei nei takin mi pa nei thu soya Paris Games a an tel tir chu mei chia te ti thang tlom na ni ti soini Trump administration hnuaiah chuan United States Sarkar official policy anianga gender pahnih mipa le hmeichhia chauh an omang atimi mai ni tin January ni somni sang ni somni panga a president ni na achel si atangin United States chu World Health Organization
WHO tangin an chuak dona hei hi trama masa sang ni som ni tanga an lo tum to nei thu the Financial Times chuan atar lang ani WHO a tho hlok ber ani angin US hian kum sang ni som ni pahnih atanga ni thum chung khan a pumpui atangin za som paruk zet a tho ani a chuak ngal chuan khawvel pum huapa hrisel na lama sum le pai le hruai tu lama te a bik takin mipui hrisel na lama in en kol na konga mun ruak zau tak a siam don ani tramain hnu do chan hi WHO in COVID-19 hrileng a buai pui dan le China ne na in zom na nei nia soisel na ong wanga ni bera Trump administration in thu chu an siam dan chuan boin thleng hian van duai thlak takin World Health Organization chu hlo cham na sa hle ani COVID-19 do na konga chau ni lovin tun hnai kum som ni chunga hrisel na lama har sat na dang te a ma chhon dana po a hlo chama WHO hi Chinese Communist Party atanga ain lak hran a tul thu a sei ani Trama atlin non tak silawa khan in hnu do an tum na kha Biden a khan sutin WHO chu an zom le ta zel ani analyst te chuan US in hnu do wanga thil thleng tur chungchanga an ngai dan ten soya Georgetown University a Global Health Law Professor Lawrence Gostin chuan khawvel pum huapa health financing le hruai tu ni na mun ruak zau tak a hnu chia don ti in he thuthluk na hian mipui hrisel na konga WHO malak na ati thuan op na sa hle don ni na saya Biden a hnuaya COVID response coordinator hlui Assis Jha chuan angai dan soin US hi ain la hrang ani chuan khawvel pum huap health surveillance le hrileng thut lagain buat seina tur ati buaina sa hle don ni in a sei bok ani Trama chuan Greenland ram lei adu thu a sei boka engati nge Trama hian Greenland hi lei adu em ang ti chu chan hrang te po om thei anga a chan pui bera chuanin airbase thatak anei to sa nei khuta kuan ti chuan indo na te po lo thleng ta sela Russia le China le North Korea atanga missile le khatiang ang chi boruak atanga beina ang chi missile ronkal ang chi te kha Greenland atang hianin alo en thli thlain alo veng thei don ni in an soya chu chan pui ber ani chuan alang dewatin Greenland hi ram hausatak mai nia leilung hausatna anga hei mobile phone lamte electric vehicle le electronics lampang atana man chi khatiang mineral hrang te kha atam ni in an soya tin atom bom lama man tur uranium ang chi te po kha atam viau ni in an soi bok ane chungte ni wang chuan Greenland ram hi lei adu thu alo soi chuaka tuntuma Greenland ram lei adu thu a soi hi Greenland ram US in lei an du thu an soi voi khatna ni mi alova indo pui pahni na zo to sang khajako somli paruk kuma khan President Harry S. Truman khanin dollar million za chu Greenland leitir turin Denmark laka hian alo tok tar towa amaro chu khati laya Denmark President khan alo phal talone US hian ram alo lei towa kumi US rama Alaska anti kumi Russian Empire atangin kum sang khajaria somruk pasari khan dollar 7.2 million in an lo lei to ne khati lai President chu Andrew Johnson ani a chu chuan kumi Alaskan lei khuanin 1.5 million square meter zetin US ram ati zau phata a ti chuan kum sang khajako somnga pakua vel tang khan Alaska chu an cheibol chhota ani tin kum sang khajariat pathuma khan US chuanin 2 million square meter zet mai France ramatang na loi a lei to a chu Louisiana purchase antia Louisiana te po khu US in France atangin a lei alo ni reng mai ani tin kum sang khajako som pasaria khan ram alo lei to boka chu US Virgin Island anti khu ania khu po khu US chuan alo lei to reng ani
khatiang khan US hian ram alo lei to a khatiang deuh khan tungtuma hian President Donald Trump chuan Greenland ram lei adu thu alo soi chuak le ta ani Greenland ram hi autonomous angin an oma hamaro chu Denmark ram ami ania Denmark ram president chuanin chutianga lei rem chan do thu le adu tan chuan tho ho na neya airbase te khatiang chi an siama tho ho te ro chu anin hong rangani ti soi ve thungani ole khatichin khan ni phot mai ro se